Pa ne bih ovo nazvao baš pravom preskonferencijom, ovo je više odgovor na jedan atak koji se desio danas u Skupštini Crne Gore. Naime, vi iz medija ste svi svjedoci da je danas opozicija ovdje izvela jednu predstavu koja ne služi na čast opozicije, a posebno ne služi na čast Skupštini Crne Gore, da je ovaj prelijepi logo Skupštine prelijepljen sa nekim nalepnicama po mjeri i po želji onih koji su bili opozicija i koji žele da to stanje promijene tako što bi postali vlast, ali se tako ne postaje vlast. Dugo sam bio opozicija u ovom parlamentu i nikada mi nije palo na pamet da ono što je definisala parlamentarna većina ovdje u ovoj sali mijenjam. Znam da ima mnogih koji će se kritički odnijeti i prema tome kako je uređena danas Skupština, kako ona izgleda, ali se sjećam dugi niz godina kako je to izgledalo i moram da kažem da Skupština Crne Gore nikada ljepše nije izgledala nego danas. Danas Skupština Crne Gore ima dušu Crne Gore čini i ovaj logo koji svjedoči o trajanju Crne Gore. Crna Gora je stara država. Uz Srbiju od svih bivših jugoslovenskih republika koje su danas nezavisne države, Crna Gora je najstarija država. Ja znam da se to mnogima ne sviđa, jer Crna Gora nema veliki broj stanovnika, Crna Gora nema potencijale ekonomske kao što ima recimo jedna Hrvatska ili Slovenija, ali ima jednu veliku tradiciju, a ta tradicija je i ova prelijepa zgrada na Cetinju, koja je najljepša zgrada po našem mišljenju u Crnoj Gori, koja je logo Skupštine Crne Gore. I nema potrebe da je niko vrijeđa, nema potrebe niko da je ponižava, jer je to naša istorija i niko je neće ponijeti sa Cetinja, niko je neće ponijeti iz Crne Gore, ona će tu stajati i svjedočiti u jednom vremenu, svjedočiti o našoj zemlji kao zemlji velikih i uspješnih ljudi, kao zemlji koja ima sjajnu evropsku budućnost. I bio sam veoma zabrinut kada sam dobio obavještenje od službi u Skupštini kako se ovdje danas preljepljuje znak i logo Skupštine Crne Gore, a mi smo upravo u ovom vremenu prvi put dobili da zastava Evropske unije se nalazi ovdje u holu Skupštine Crne Gore. Mi prvi put imamo da na albanskom pismu, odnosno na albanskom jeziku, imamo napisano u Skupštini Crne Gore Skupština Crne Gore, što svjedoči o tome koliko poštujemo autohtone nacionalne zajednice koje zajedno sa Srbima, Crnogorcima, Bošnjacima, Hrvatima čine onaj šaroliki, lijepi spektar koji je Crna Gora. Ponosan sam na to što Skupština ima ovakav logo, ponosan sam zato što smo uvažili i prestonicu Cetinje, ponosan sam što smo došli do rešenja u skladu sa našim poslovnikom koji omogućava da Crna Gora može da izgleda poput Bijele kuće, jer on ima ovakav ili sličan znak, i obavijestit ću vas da ćemo u onom mjestu gdje ističemo fotografije ljudi koji su obilježili istoriju Crne Gore postaviti fotografije ili portrete predsjednika Senata Crne Gore koji je od vremena Njegoševog pa do vremena knjaza Nikole trajao u Crnoj Gori. Postavit ćemo i to da znamo da istorija Crne Gore nije samo ona istorija od kako je darovan Ustav 1905. godine, nego da istorija Crne Gore počinje i mnogo prije toga. Srećan sam što mogu da kažem da u vremenu kada predsjedavam ovom Skupštinom, a sutra će raditi to neko drugi, neka nova generacija, neki novi političari, da moramo da pamtimo našu veliku istoriju, jer jedino učeći od istorije možemo da idemo naprijed. Mnogo dobro stojimo, odmakli smo daleko na putu evropskih integracija, imamo priliku da postanemo prva naredna članica Evropske unije i da je sve bilo onako kako je narod želio,
da je 2016. godine, kako je narod želio, pobjedio Demokratski front i druge snage koje su bile suprotstavljene tadašnjem vladajućem DPS-u, više sam nego siguran da bi danas bili u Evropskoj uniji. Nažalost, te retrogradne snage koje su spriječile Crnu Goru 2016. godine da promijeni demokratskim putem vlast, to se desilo 2020. godine, ali gubimo 4 godine i sada za ove 4 godine imamo obavezu više da završimo taj važni posao. Možda nekom neće biti prijatno što ćemo mi biti ti koji će Crnu Goru da uvedu u Evropsku uniju, zato što su oni možda imali bolju retoriku od nas, ali njihova dijela, njihova povezanost sa organizovanim kriminalom, njihova potreba za pljačkom Crne Gore, njihova bahatost i njihova želja da imaju milione i milijarde evra na grbači ovog naroda srušena je 2020. godine i sada treba samo da ne smetaju. Ja želim danas da ih pozovem da ne smetaju Crnoj Gori kako bi Crna Gora ostvarila one težnje i one želje njenog naroda i kako bi Crna Gora postala prva naredna članica Evropske unije. Hvala vam. Izvolite. Naravno, Amer Marković, televizija E. Prvo pitanje, budući da je ovo novi logo Skupštine, doma koji predstavlja sve poslanike u njemu, ne samo ove ili one, da li smatrate da ukoliko nije odgovarao pojedinim poslanicima da je trebalo doći do nekog dogovora ili konsenzusa i naći neko rješenje koje je svima odgovarajuće? Kada govorite o istoriji Crne Gore i da treba pamtiti istoriju Crne Gore, znamo da mnogi istorijske događaje ne treba slaviti ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom svijetu. Istorija je 1918. Da li smatrate da su ocjene da ova zgrada treba da na ovom logu označava taj period, da je to u redu? Koliko znam, ova zgrada ne označava 1918. Ova zgrada označava najljepšu zgradu koja postoji na Cetinju i koja je dugo vremena i prije Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata bila sjedište najvažnijih institucija Crne Gore. Tako da ova zgrada ima jednu veliku simboliku, ona povezuje Crnu Goru, ona služi da bi se pokazalo da u Crnoj Gori možemo da se okupimo oko jednog simbola koji okuplja sve. Nemojte da mislite da je bilo lako nekadašnjem bloku za zajedničku državu. Kada se rušila zajednička država, da je onim ljudima, nije ih bilo malo, bilo lako da prihvate da ono što su radili naši preci tako se tek razvrgne i prevede u jedno drugo stanje. Ali to je iskazano na referendumu kao volja većinskog naroda. Danas ovdje postoji jedna većinska volja i treba oni koji su u opoziciji da poštuju tu većinsku volju kao što su poštovali oni koji su ostajali u manjini prije toga. Ja samo bih volio da kolege iz opozicije razumiju tu činjenicu i da ne misle da su oni uvijek u pravu. Postoji zato u demokratijama većina i manjina. Većina se opredjeljuje za ono što oni procjenjuju da je važno, ali moraju da se trude i da ne povrijede manjinu. Mislim da ova činjenica, da se ovdje prvi put u Skupštini Crne Gore nalazi natpis Skupština Crne Gore na albanskom jeziku, da se prvi put u Skupštini Crne Gore, i pored sve retorike DPS-a o Evropskoj uniji, o našoj želji da budemo dio Evropske unije, da nas prvi put ovdje nalazi zastava Evropske unije, to je ono što treba da se poštuje. I evo, da ne bi bilo iznenađenja, i u plenarnu salu ćemo unijeti zastavu Evropske unije, šaljući poruku gdje mi mislimo da treba da se nalazi Crna Gora. Ako to nekome smeta, treba da kažu mi smo protiv Evropske unije. Treba da kažu mi smo protiv toga da piše na albanskom jeziku u Skupštini Crne Gore, pored ćiriličnog, latiničkog natpisa, gdje se mogu prepoznati i Srbi, i Crnogorci, i Bošnjaci, i Hrvati, imamo i Albance, imamo na engleskom jeziku ispisano Skupština Crne Gore. Mi šaljemo poruku o našim namjerama da ova zemlja bude srećna, da ova zemlja bude odgovorna, da ova zemlja obezbijedi
novim generacijama da imaju veće plate, starijim generacijama da imaju veće penzije, da ima posla dovoljno za sve i da se ovdje prihvate evropski standardi koji važe u razvijenim demokratskim društvima. To je ono što je naša namjera. Da li se to nekome sviđa? Ja pretpostavljam da se ne sviđa onima koji su navikli 30 godina da pljačkaju Crnu Goru. Ja mislim da se to ne sviđa onima koji su navikli da žive tako što imaju organizovane kriminalne grupe koje rade za njih. Vi ste, gospođice, mladi, ali da vam kažem, početkom 90-ih svi smo bili otprilike isti u Crnoj Gori. Pripadali smo istom ekonomskom, nekoj nižoj srednjoj klasi za evropske prilike. Danas u Crnoj Gori, potpuno nezasluženo, imate milijardere, imate milionere koji su postali to ne zato što su bili sposobni, ne zato što su bili bolji od drugih, nego zato što su radili zajedno sa tadašnjim režimom na pljačkanju građana Crne Gore, na donošenju zakona koji su njih favorizovali, na donošenju čitavog niza odluka u tadašnjim vladama Crne Gore koji su ih učinili bogatim ljudima. I ti bogati ljudi imaju i obavezu da nas dijele sada po nekim novim šavovima kako bi sačuvali te svoje milione. Mi im šaljemo poruku, gospodo, pravna država dolazi u Crnu Goru, morat ćete odgovarati za sve ono što ste kriminalno uradili, suočit ćete se sa zakonom, mnogima će biti imovina oduzeta kada reformišemo naše pravosuđe i situacija će biti mnogo bolja. Ja vjerujem da svako dijete koje se rodi u Crnoj Gori, u ovoj maloj zemlji, koja može da bude najbogatija među svim malim državama u Evropi, da svako dijete bi trebalo da dobije i neki ček zato što se rađaju u bogatoj državi ili u državi koja ima namjeru da bude bogata, koji će mu obezbijediti da ima startnu poziciju mnogo bolju od onih država gdje ne vladaju demokratska pravila i gdje zakoni nijesu jednaki za sve. Hvala vam.